tum Hemtun kelang dami panon sisila dambom lo la hello itu majir polo la tadak Nepal lo mahasisib lo la hello tum tara bortuki alang le hello la ke gari lo hala ke tuma didi sarada lo hala bangbom lo joni tuma tim la hello jo lasi langitha kelang mela hello panalon gitu non itum dambom lo dan itum theklong po mohar dak peklang thupo Kardam and good afternoon here. We are just now here on the ward number 4 of Songkhua Sabha district, Chichila village, rural policy with Mr. Bal Kumar Tamang. He is the chairperson of ward number 4, Chichila BDC, and the local guardian of this forest too. And we are with Mr. Baleshwar Hanshe, the Secretary General of Karbi Kurpu Amai from Assam, and I am Tara Bahadur Budathoki. I have permitted to provide the land in Nepal for constructing Karbi Hemtunpi for worshipping Singh Bamanpo and Baritho God. So today, 13, today we are visiting here on the great compound of Huapani Bolutham community forest, and here just now we have arrived at the very suitable place to construct the Karbi Hemtunpi, and all the villagers and the members of community development and rural policy committee has permitted to Karbi Hemtunpi to make Karbi Hemtunpi here. सभी लोगों ने यहाँ कार्बी हेमतुम बनाने का लिए परमिशन दिया है और यहाँ 2 रोपनी से ज़्यादा जगह, बहुत अच्छा जगह, यहाँ जंगल भी है, फॉरेस्ट भी है और यहाँ से सभी माउंटेन भी नज़र आता है। ये जगह मिला है, आज से मिला है। ये जगह कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को कार्बी हेमतुम बनाने के लिए मिलने का बाद एक बार हाथ मिलाइए महासचिव जी और जोरदार ताली से इसको अनुमोदन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में म सर्वप्रथम कार्बिङ ग्रुपलाई चाहिँ यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु र यहाँहरुले कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि हामी सामुदायिक वनको तर्फबाट र वडाको तर्फबाट गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरुलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौं। हस्, नमस्ते। very थ्यांक्स टु यु एन्ड यु प्लिज। नमस्ते कार्बी कुर्फो एमआई सम्पूर्ण टिम। यो एउटा पवित्र ठाउँ यहाँहरुको लागि जुन मिलेको छ, आदरणीय बालेश्वर हान्सेज्यू, रविन तेराङज्यू हाम्रो उपस्थितिमा हुनुहुन्छ र आदरणीय वडा प्रेसिडेन्ट ज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण गाउँले ज्यूहरू। नांगलितुम कार्बी आंगलोंग पेनांगतान अम्पाटामे इंडिया भारत पेनांगतान आंदाक नेपाल लोंग कार्बी हेमतुना फरमान लोंगले लोंग पुआर जुलांग नांगे लांगतु नांगलि थान एग्जाम Kardam India adet Assam alongri adet si Karbi Anglong halaso Karbi Anglong along nilitum Karbi Kurfopen ladak ke wanang kok athege bangke ilitum Karbi akai nilip nihang badesit north east akarbi do an aparman si nilitum ladak hentu nang kekimji along le nang kela lo kardom nalitum kedam tang darek ni pai ingkora pripen pini tarik thong kebra sian dipu nang chili thu Nepal ke dampen sela sobu thana litum la Nepal long ke dam Karbi kurpo farman aphan longli nang ke pekla so ke langdam poputhak poson ko bisang tum thegam long mala sobu thak rada phan than paklar pon lagi Kardom tasi holo nitum kedam tang ingkora piani dak dipupen barlo hadak lilo kedam nang ko thi bangke hok lutum phan porta chakan nang kilota he seta along le thebang le pina jai nisi ipulum bajong alamat teng pen sini tu hak khat bari pen kilim taring koi cicila ko di sini tu phan long le pelang petlan si halada kato kabe kacitong arling ke tu malo khat bari nagor palika chief tarabadur pendanglok lapen khat bari makalu saito सभा आके थे दीन पेनहादा चिचिला गाँव पालिका 4 पर्सन तुम कदो कबिने तुम फान नांग देंग पे में
hai nang deng kadok abisi ngili tu mapan long lek helang ap bagi ginya por long peklang nam lo itu mapan hemtuna long le la hello punang peklang abangke anglong men ke balu tham pu cicila anglong pen ani rep na thu anglong kang tu suri hini ra phokya rak tham hais kang tu rasong long nasi adak kele pen itu kamatha bangke ipulum bazong kamatha Himalaya dung nanggi pu alam bangke pinia bangke ipua ajo ini bat ham thili jo ini basi cekok celo lalu ni karong nai bangke pen adim ta pu inglong bhari inglong kang tu isi ke pudamate la kanton songhang long to dak pen cicar lo pen Himalaya tu cicar lo kadok ko inglong kang tu en ke hada pasi cicar el lo aja labang solong li ko prai ko na hapri duji ma chi ri mala sebut hanai tum kelang dam pen than thegi ma along le bangke asitin anglong ta ingkim dudat masalah ingkim dudat ang sai de masi ha angsong achilo apuchong le tungi kinan po langlong silo to manai pi bangke la song long prai ko na chiri duji ma la sebut hanai le than pakla dam gi ma la akang tu eteng te apari bangke isiang lo ko la puthek theda sar sita anglong bangke ing tu ding la pen anglong chin ingkim